love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Pag nakangay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Umay ka, tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasa, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantaw no makaluto akon balasan ka. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso apagina na umot Anya ngay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Agdada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangaron ti parikaw. Nangatumot nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdanyo aya. Taing kay kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga-asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismusa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Ta isunto ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastaw. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin na yan. Wan nga rod saan tamitin a minor di edad tapno paritan da? Yak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Labihin nga mapengay ta kayo lang nga sumangpet tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan yung manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kitagayan ayat kami. Nga ron anak kaw. Natang kan ti ulo yung Na. Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minda. Ket ay ayatan nakmait. Naging inayat kami nga ron. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidam. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na matikadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti birokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit di Tapno adda kadkadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta diyak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Ano dyan danon ti karuba kanya na na? Nagpastrag kay kano itilakay diti balay? Ay kwa. Jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti hold diti balay? Amulata na ni Tata Jimo day jay. Anyat aramidin nyo diti balay iti may saldaw. Ay kwa. Nagis-istorya kami laang batanak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinahan yung day di boyfriend nyaw. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Nadamot pusok nga agayat Apay, gaputa bakit akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midyara armak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ibagbaga na kita dyak kano kabalan na suportaran ti anak na.
Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak kang kwa na. Pinapabay na nak. Linalais na. Ala, huston. Di mo lagi pun tinapalapas, anak ko. Kunin bagbaga na pa sa dutak. Kanaw? Tawang permanente at trabaho, giday. Linalais na dagi atata, Jimaw. Ala, pakawano mo ni tatam Ajimo, anak ko. Nabayagan dayday. Napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siya, sinupladaak idi ni aming nga anak na. Adumat laang timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni ami idi apara kanyak. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Naawat kong tigasat ko idi ka ni amay. Linipat kan. Tanili ng asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Hay, may palagip kanyak ti panang tagtagi basit na kanyak. Iday, iso asinaan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimag. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano ajak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngamkas laubay nga ungtam. Bakitan na makiboy-boy, friend? Di lagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat di ko na na. At damot puso na nga agayat. Kababay nga raw. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti na dumababaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo, tiraramidin na. Adumot ti bano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim dita. Tila nanang teks jay. Bay-bay am kadilat na. Ay. Intun ko nagrebel din ni nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposiblay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang? Ay, kwa. Ni kumpare. Nan, katak man data silpon nyo. Apay nga sinigawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Kunak, tubaykat nga ni nanamin daman ng katiteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga silpon. Apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga agsilpon? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Dar aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay na, napalabasin day kay. Andan asawam. Anda mo din asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kumantin na palabas anak ka. Ay, ag-move on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agraraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko day jay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Kay mga nanang. Nangang kamain. Apay adi kay mapamangan. Diyak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Ang problema yaw. Diyak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tata Jimo manahin? Ay, yagyo man laday ta silpon. Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw, isublim ka cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kung Jimo, urayan dak dita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siyak. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw.
Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpormiditan Ada makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso tiaramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko akwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intun bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ninanang kao, amay. Awan, no kasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga rod akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay. Napanandangay. Diya ka mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dahil tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Agpadadala ka ni tatang mo Kalpasan ti panang umsina kanya. Iday, arman na magayam ni nanang kao. Diya inamkit di inuy-uyaw na di. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano sentan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaang mat nga agnain. Di ka madanagan. Tano bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapa, Jimaw. Wala. Kiti karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Agtinulong ta, Jimaw. Tanapigsata pa imot nga agtrabaho. Agtinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinahon tingiwa dagiti marites dito lugar tayaw. Bakit kinlakay ang nagtaray kong kunada? Alam, pay amon ti ibagat ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumat laang ti tao nga agsao-sao. Ha? Diyan nga rog kayat? Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si kang arod di ayat itabakan. Aping arod ana sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diyan lang amin malipatan, ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay, no anyaman dagiti saan mo anagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mon, palabsam latan, maditi agimulmula iti sakit tinakang. Ay. Ited mo latan, ti pagragsakan ni nanang tabakutan. Iso apalubusa mo, no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadaning ti panagabroad ta bakit? Uwan nga ro dyan Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya? Huwag nga rod. Ay na, pasensya kayon Saan kayo nga maasikaso? Adda kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Hey, di nagpakadanagan ditoy. Tada ni nanam aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagay yung arod kanina namin tadakkel ti panagyaman ko. Gapoy ti panangas asikaso na kada kayo. Wen, dingdinggan na, naka-loudspeaker to cellphone ko, anak ka. Ay, Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Gawa na,
Inagan mo kanina na maminda, tayo sunto ti mangirwar. Sige nga ro, tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya? Kumusta ni tatang? Adda pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko na, bakit? Ay, dakal gaya mga katulungan ni tatang ni Nana Minda. Isumot. Agmay-may sakamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni tatang ija Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kapsat mo. Awan katulungan mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimaw. Ay. Naarbisanak ngamin idi kalman. Nagimbagak tumutlaan. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyamanak, Jimaw. Nanang, kumusta kay ngay? Ay, agyamanak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngumagimbagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho, takuyugon kay mapan iti doktor. Ay, naggapo kami iti Doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Ta sayang tel daw, Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Anda umaw-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa ilang aron. Ang agag-agasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiinana. Ay, kasta aya. Pakaitid yung mga rudyat ang cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kauna. Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Lukusta? Maawat mo ni Nanang kao. Kas may kadwa nga asawa ni tatak Mau, amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dang. Ha? Agpaiso? O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran nga si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayaan. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso ka ni tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod ka ni nanang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar dan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasin ti kasarta. Wun nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw. Akata ko na ikaw. Aging kat mauding nga angas ka. Kasta akmata. Kat nakaragrag sakak. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ka? Aywan, Minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, andayin pawit ni amay apag-honeymoon ta. Anya, ag-honeymoon ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasar ta nga ron. Dag-honeymoon ta. Apay nga ita ka lang, Dino? Di magasak nga rod iji istar ta binayadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay iji store. Di balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ni Nana Piling taday iji istar. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid.
Siguro, dinamag mo, tadi mo nga min nakita yung store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Saan napudno day tabakay? Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito rabaw ti dagak. Lab kalat tabakay. Kun kunam lang dayta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talanaka ka day. Awang kinapudno dagita ibagbagam. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Abay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak ngagbantay dito store Mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan ngagbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo it balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakes na. Nga oray dagiti dasawa na kursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga ada asawa na Mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di kanakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Hinakagtrabahong bakay. Barang malpas mi titles, di balay ni nanay mang ita. Isarunumin tumanan nga aramidin, di bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwang. Iya! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag-imunam. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko day jay, siksay. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag-imunam. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madama gayam limad nga ramid da. Ay ka idumanak kadakwada. Ta sa balya mo bakay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnusan ka mala daw iti trabaho. Iti anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Agawi Kamila. Saan ka nailak iti pangal daw di daw? Kababay na makipangpangang kakitahin. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsida aklatan na iti asin no di dakikan iti sidaag. Ay na. Apay ngamin asim morsurok ka. Kawang mararamidam dito ay. Uray ko man o karpintiro ka may. Ingka kaagaw iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaag. Di kan sumanao dita. Saan anasaya ater aramidaw, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidino. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sano ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan nanang. Addan to pa amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang madayo labas si di babae. Nasulisog ang di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila. Isa may mayat na mabantaya ka na imbagtasawak nanang. Ay na, talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta ammom nga ilukar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalim. Ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas ti wagas ko. Tap nagtali na ti kinapudno ti asawak kanya.
Tapos iti sweldo ka nagkarpintiro, bakit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad na amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, unya, nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Ha? Aldawain. Hindi ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan danana. Aldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat a sumurok kan. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan nyo itong madamdama. Kaya wala tata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po kao. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ron, tata. Nagawawid ka pa ilang, ar-ar. Ano ikaw? Hindi ba kayo Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay iskaw, iso nag-siyak kami basit, ha? Kat, adda babae ijay. Ay, agatap ka manay. Adda babae ijay ko na! Kada! Dagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasitang. Ubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tanto kat 16an. Maturo sa idi. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kintong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alakla kayan. Agsagana kanyak na ijala. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sumrak ka. Ay sanan, tao may kulay baga akitaan yung basit. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jay amalpas dang agtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sandang agiinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po ka? Iso nga, imbaga kasan pa ilang agawin, dala kay mo. Tamangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung mo dya sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay. Sana lalakay tagbabartak dalaan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Tadyak to'y dapay numan iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adawag yung iti cellphone nyo. Sigay, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Isuti para lutaw, iti kanan dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata Isko dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan saan awan bibiyang ko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay ha? Anyaman ti parikutain. Isumot lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagamay. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumot. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kaw. Ay, dinakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tirupa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon, anya nga day tanga style mo. diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga rod, iti kanin tayo, no di agtrabaho. Siyak tagtrabaho. Ay, Tas sikat ti para balay. Asikaswam ti anak ta. anya? Apay nga itaka lang, Dino. Di magasak nga rod, iji istar ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan ti nakisar-sarita itagbambantay ijay store.
Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ni nanapiling taday di istaw. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amom pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita yung store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day tabakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya, gaputan na lukmagap. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito irabaw ti dagak. Lab kalat tabakay. Kunkunam lang day ta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikriknak. Kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagita ibagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito yung store mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Isturto ayan na sa beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kundi bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo, balasang kaw. Bagbagay na ng pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakos na. Nga oray dagiti dasawa na kagkursunada kan kwa na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Nakagtrabaho bakit? Barang malpas mi details, di balay ni nanay mang ita. Isarunumin tuman nga aramidin, di bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwam. Ina! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mang ijay. ay na. Pati katulong pag-ibuna. Palubusan na mga trabaho ba kay, tanay? Maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagibalay. Bantayan tinakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga na mahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanyak. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatangad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo ka iti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Kaya ko ba'y ti maturog? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad da tao ba unam? Sikan na ti mapan. Kaya nagbuy-buyak pa ila ti buksing. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka ha? Ay way, kwartam man tawan lugkaw. Load kamot alone. Nagastos na ita load. Eh, sumot ati libangak di ti balay. Isualodan na. Sikat yung trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa'y. Hawang magkanan, minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga minje asawam sikat ag tagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problemak nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan ka ng trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabaho.
Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon, lakay. Haw? Nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga. Busy ang agbuy-buyat tibay. Nagadok mabuya. Bukseng, mubay. Kanya pa'y dita. Ano usam timanggit Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orek sikog aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramido dito'y balay. Period. Tatang, mangan tayon. Sige. Magan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot yo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot yo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan na tingsmit ko Imbrik na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang ang ngagayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo. Itala nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan ko anak. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Manutawan na aya. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 23 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngaming tipod no atawan nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatan na kayo. Jak kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa met dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupa. Anya? Ay, kanayo na ngamin mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kuraret na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali a remedyo. Ha? Adda nga dayta? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Uy, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter Nagtar, ken ubing ti rupak mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko malubat. Kakaiso na nakatataerak dito iladawan ka. Kitaam, day. Kitaam anak ka. Nagtaer kayo matditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kaila agtawon laang itinasurok at 30. Ay padasak matagbalin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmaya. Ay, namati matilo ka bakbakitan. Kaya muna ka ubingak pay. Kaya muna kit nakinis ti rupak. Ay, di nalaam mo nga abot. Kaya kasla kordoroy to'y rupak. Ay, nag-chat man ay. Sige.
Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay, ay talaga na inlaban kanyak na ti abakait. Ay, balo abakait. Ang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sa nga i-forward. Ha! Ay, sos! Na-forward ko matay na itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. Iansin ko. Ay, na. Ay. Naimbaglangan. Ta saan napayan na isin. Sagay sa kayo kaninanag mo, apaw. Duwaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo ngay. Ay, regalo Genovia kay Jabrod. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapalay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige, laro, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlakaan nakak, ti kasaritam. Ta, agsi arakbiet. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, uwan, imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasaritam mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini Uncle Mau. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini Uncle Mau, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini Uncle Mau, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni Uncle Mau. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini Uncle Mo, iha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abaloak. Kat uray bakit akon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige, iha. Bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni Uncle Mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Una lakaw. Saan ko alam dayjay? Bakit anain? Anya, sayo inaram. Saan ko nga inaram? Iso tinagaram kanyak. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya? Ay na, nainlablao na kanyak. Tiyan mo na ngamen, ket ubeng ken guwapuak. Di nalam mo a-filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. Kat kasano daytan ngay? Kasano no agkita kay iti personal? Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamit kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yo. Ha? No masapulan nak Ilembengak dayjay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang takanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yun ti kastangar aramidan nyo. Delikado dayta. Kukwartaan yun day di abakit. Kan lukluk ko nyo lang ang iti kastangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan anak ka. Tayin tundan ni agawid day di abakit. I-break kong taon. Anya? Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidat. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat?
Akadwatan iti agnanayon, may der. Ah. Akasartan. Kwa, ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha? Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbaina, my loves. Isikreto ta ah. Asyak ti aggastos para iti kalaysa ta. Ay, kwa. Ay, saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawin na. Umayak at pakasarking ka. Period. Anya! Ne, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Ay. Papanan nyo. Ay, agbakasyonak pa ilang anak ko. Noon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo anang asawa akon iti sa balay. Ha? Asino? Hey, agawid ka nung arod, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Ha? Diyan makayata. Anya? Ay, katakdaran nyo tanubya yung arod. Manjak! Jak pagan ano day jay. Mga asawa, bakit pa? Aha? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inarim yun, no saan nyo akayan? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Dimet ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amangayat kada kayo, tatang. Manjak nga rod. Ore jak mga asawat. Basta saan apadak a senior citizen. Ano sa kaun taglakla kay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw. Inuman mo itirabay. Anya? No kaya mau? Nag-apply kan dito'y. Tayo bagat ka ni Baus. Iso na lang ata para inaw ti sapsapulin da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. Ay, sige. Kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang iti pag naidak ita. Ta ada ilemlem mga. Ha? Apay ada utang mau? Ay, kwa awan. Nga banda bakit nga ilemlem mga. Ang kurso na daunay kanya. Jacket ay jay. Haya! Mala, barang makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Ha? Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumunod kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa. Carla! Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kung dito balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan dito balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak mo, Nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsubli na. Agawid akpay nga rod ijay lugar may. Agsubli aktaw. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pay ni Lolo. Unay mangaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga nga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Ay, urayan ta ni Lulong anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman agdani ka.
Itala nga inaram ka, ang inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay, nagyaman na ka talaga, Danica. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay, talaga, yam. Awan problema iti dayta. Ay, hagyaman nak tainayat nak. Nga uray nalukmagak. Ay, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agikatak kun dito'y kas waitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatak kon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Sino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na. Sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica. Isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nantada sa baling asawaag. Mabaid mo't siguro dayjay no makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kindan mo aya? Itaray na ko ni di ospital. Ay, ho. Ay, mabit lang harap. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. Lay pagaraw pa. Masikog ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan nak, no nagilimudagkan ka, Benedicto. Ay, unak ladulok magmuday jay. Masikog ka magayam. Sorry. Sana bale. Taureadan anak ko. Ayayatan ka lata. Makikasarak latakan ka. Ay, saanan. Agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay, una yan, tikas to agasgasat ka. Una yan. Anya ngay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngam sikog matgayam nga agpaiso. Ay, nga roda. Manangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan yun ni Nana Marina, taimawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay, sige, urayag. Ay, naisuman lang ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan dayjay, tabakitain. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Sika ka diti ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akad-chat-chat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti ama na, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adinak patsen. Ay. Nana Marina, pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man ang lilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. Ay, sorry Ang pinaubing ko ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter dayjay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa'y. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Miller, awang ka di pa'y planaw amang ikalay sa kiniraws nga anak ka. Nabayagan ngay bagbagak day taken ko, Nailaki din day nga ubeng. Kaya't may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami meten iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Takas lagas sawa kayo iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nangagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta.
May mayak maladun gan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na nanang. Kaya't kumutan ti maadaan iti anak. Di pa'y matkayat ni Rose nga kasar kami. Alabay takasaritak to ti anak ko. I work Miller. Apay ayang itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kini Miller, Rose. Kat di tanto malat turong yaw. Jak nga rod kayat. Jak pa'y nakasagana. Anya? Kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang awan pakibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kasta pa'y lat ibagbagam. Katda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na kadyak mat ayayatan. Sursurwam ng ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Ada pa'y mabalin na itibiyag. Agbiag kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtal na ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller, takas tati kayat yo. Itatagayan ayat kami, baybayanda kami matan Saan kumamat nga, ti kayat yo ti matongtong pal. Pang-asiyo nanang. Apay aya apilitan no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na. Sayang may tlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasat ti anak Bak nang ni Miller, naglawa ti dagana, kandakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyar. Ay, una yun. Nuar arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ka ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. Oh, ato iti allowance mo, Rose. Ada pa lang intad mo nga kwartak di namin, San Miller. Sa bali day jay, sa bali mo't day to'y. Awata mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller, Diyak ngamin mapaglibakan tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mon baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan iti namnama. Amok maayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kasjay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan, inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga rod awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan, Milo. Siyak ti makaamo nga mga ayo kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pizza, siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness di anak kaw. Litson kas kadapit pizza. Kasta ayanan na. Wine, ay na, pag-aayat na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka, gumatang kanto ka di iti litson manok, kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call.
I miss you, friend. Kailiw ka matan, ha? Ayan mo. Ay na, adaak dito'y lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang atad tala nga nakalagip ka, ah. Huwag taawisin ka. Agkasara kon sika. Anya? Agtal na ka man? Anya nga kasar nga ibagbugaman? Saan ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito'y lugar mi, Juan. Nag-adayo mat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka mat dito. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron. Kita akto jak may pasigurado. Mapantaahani. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabaalam tagmaneho iti kasya ka adayo, Miller. Wala. Nairuamak ngagbibiyahe. Uray ka sa no, tikinadayo na. Sige nga ron, Jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigud nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Nga may makar iti trabaho iti lugar da. Iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller. Ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak, Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kumusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wen. Ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak ngamin kaya't ngagmay-may sa ngagbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man, tiagin niliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imatgayam ti ina ti gayem ni Rose. Saan mo? Bakit akong ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa imatgayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyaman ay oras si kapat kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan. Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, alagarod kapsat. Mapantangarudan. Ay na, friend. Titaam da mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sabagay, single mom ti ina. Di mo't si bibiyag pa'y ni nanang mo. Ay, kwa. Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar. Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang, kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngayon nga diyak kayat? Ay, nagmayaten ngayon no ginusto da. Kat idawat ta, apren. Sa pahila ko, ma. Hello, Miller. Hello, Rose. Umayak kita dita palayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilit nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayaat. No umayak ta mamamukida. Ay, saan? Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, kayat nga kantsawan da. Iso nga hang kapay lang mo maigto niya. Sige, no isuti ko na, ma.
Kaano nga ron nga umayang di tabalayo, Rose? Wah, amangan ngamin no mabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapela nga umumay aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan tayo tiruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minin na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, adaki jayan ha. Bye! Ha? Ay, Miller! Hello! Ay, inidip nan. Ayat kon nga liklikan ni Miller nga kasano nga taya. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito'y restaurant nga gururay. Sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't ka lang makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kamsat. Ay nahain ko ihugnak ti anak ko ang nagpasyar ditaw. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko ditaw. Napanagorder iti makan ti anak ko. Agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, apag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend, intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika. Hindi kuan, nagdisnudumetin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Ngam gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami. Nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents ta. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataermet ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller? Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko ni tigayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Ha? Imbagam nga agayan ayata? Uwan. Sorry, nga masapol nga ipudnok tayo ta kadakwada. Apay nga imbagam? Di hagdanag ta imbagak nga idila ang dayta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo ka dinak tumasurusuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga ited kun ti wayawayam. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakariknam iti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak. Tamok adi mo tumaaramid na ita. Ngamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa baling ay ayatam, Miller? Adan, ket sana peking nga ayat, timarikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining, tinatigayem mo, ket umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang. Ya, mabisay. Ni, apay nga kastatit surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sabali ni Miller. Ha? Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak kau. Ulbud mo gayam da jay alakay. Anyat sangitan nyo ngay.
Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin, tanasingpot kung saan ana imot. Kasta ti ko na yo ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbaga mo, chika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalaw-lawataw? Sa lawasaw ka mo. Ne, da kayo magayam nanang. Sumrag kayo Nagyaman na. Adda na patag adamagag. Isu nga imayak, sinday. Hanya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya. Ada mo ya gumatang? Wala, tajay mo't kano asawa mong timapan mangilaklakaw. Isukat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Isu nga imayak tadamagag. No ammom nga ilaklako na jay kaldingya. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknen may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa at agasawa kami kang ngarudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal. Wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon lat ayan na. Agin sisingpit laday jay. Takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha, awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na. Ano di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan na katarimaan ti balay may. Ha? No apay nga may asaan profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin apaggastusan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha! Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga roday ayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang yaw. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirik na kenkwana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mo nga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kayo mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakit. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan ti chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak ana arti bakit. Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas ti kulornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw iso ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw. Ado di tati amok aman nalon anadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa ama nanang. Wana, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y
Tamay gatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo. Ayan, nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatan. Anyat mismis utam di tatina. Asinaw ti kaapam. Ha? Awan, masurunak lang. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga mag, ha? Manipod na kiasawa ni Cindy Conquada. Awanon, nakalipatan di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Ha? Teko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamag, kag taltalon mo nyalbain. Saan mo ngagbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Ha? Basta, jaka mau, ngam adayo at talaga tiriknak iti day jataaw. Ay. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man, nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya dahito, di birthday. Anya, sagmamanukan no dayta. Diyan mo, nanang. Nan, apirasak man. Napuskol dayto'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Ha? Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At ang arod na pintas at trabaho na ita, alaman. Kuha nanang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo, nanang. Di maamaw, tanimanon sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mat intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kaw. Napadasak tinapababainan, gapo iti kanayon apanagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga tata. Kaya na. Kaya no pag-aayat natin mga anak iti kasar, ay maragsakan laki di dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matla dagos. Tadapay papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi.
Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang nyo, inalami ida nga sponsor manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Un manang, o sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang singgi. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agimata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya dama dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputin dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad tumar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawatan. Pasablugan nakpailag, may. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatan magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar, bakay? Apay, di pa'y lamang rog iti kasaraya. Awam pa'y dagitay dua nga sponsor or ayen da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Ay, aganos ka ah. Apay ayakas ta ka. Ay, kaslamad di man ang timod mo. Kita umbit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng timan ijay kabinet dagitiin suot ta. Hey, kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla kabarbaro pa'y laeng na plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag tala ka man. Saan ati lasipsiputa am? Di mo kitaan di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan laeng. Awanin, manipod na kiasawan ti anak ta. Saan na kan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam datadadakkel na. Ison ti ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala, huston, di kan sa manao. Aging gaditoy, itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laing, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawak. Tadari-ri naun na. Ay, kati pakita yung iti doktor. Tapno masigod no nyaman day ta. Sayang day ito yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastusan nga agabroad. Dakil ti sweldo iti pagtrabahuan dito eh. Sige, ama na ta pagsarita amin to, mga gasawa day ta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Agagasak ka no, pay lakay. No saan ka no maalay ti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ha? No makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tsaka trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maupira ka nun dyan anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Ta damutin ija abroad ni Alvin na manugang ta. Ay, kasi mo di anak ta. Nung nakaalalaan na mo't nga ta itikas jay asakit na. Ay, wad nga raud. Hanggang mala sa nabalay ta opiraan tan. Sapay ko mata aging bagay. Hello, Nanang. Kumusta nga iti asawa?
Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang arda nang. Da kayon ton ti mangirwar iti kwarta ngayon pa ikwa. Wan baraw. Damay na yung kwa kwartayo kung tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay kat. Agyaman Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan pagdanagam kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga tanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanen ang saksakit kan ka. Huwin nga, Rod. Kuyugan dakman, tayo tagpa-check up, nanang. Sigay, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ti anak ta, bakit? Wan nga, Rod, lakay. Dayjay matla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alben nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga, Rod, makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Ita nga ay, isaw ta da kwarta na. Ket pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay. Anya nga ay, di ilamutam itan nagiti sinasaom iti kalabays. Ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kun. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na laan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jakton ka ba alang tagtrabaho? Alvin. Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Nagsublia mo nin iji abroad na nang, tatang. Kay sakbay nagsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano inikan na kami, hindi ka sang-sang mau. Eh, sa bali na ito niya, Nanay, sagli 5,000 kayaw na nang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag na ito agundaway nga agsurikan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badom. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatagkan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo, nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang.